Arboretum Camcraft Center Auditorium Hall, Kualong, Harvest UPSC lapen APSC Free Coaching, kangpu. Arboretum Camcraft Center Auditorium Hall, Kualong, Harvest UPSC lapen APSC Free Coaching, kangpu. Pinipai ni korap player ni Kualong kedo. Arboretum Camcraft Center Auditorium Hall, Kualong ada por bhai crazy pen. Harvest atau mapan UPSC lapen APSC Free Coaching, kangpu. Bangso coaching ake joypen kachari dunji aphan karbianglo termas council atum pensi kenang jianta pador ponpo anpatame UPSC lapen APSC asalang ke tok dunji karbianglo lapen west karbianglong pangrum petpen bang pharohinira bang phoke ba bang phubang phiatum sadlang tok dunpo lapen bang song bong pen bang phari sira bang phoke ba bang phubang phi atum sadlang ke tok atum aphan ke man ke do KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang asu po akle Singdon Ronghang si Rabdun Poposi Karbiang Autonomous Council Education in Church EM Richard Tokpipen Than Pachini Pon Lapen Satlang ke Tok Dun Chiabang Pubang Phiatuma Phan Free Coaching BP Koka Pisitame Kachari Dun Aphan Dun Bang Wedetiti Lasi Non Ke Bang Pharohinira Bang Phokep Abang Pubang Phiatum Class Kedam Mate Kachari Dun Kedam Verji Aphan si Education in Church EM Tok Biasang Hopen Tuning Report Bangso Free Coaching ke than ponji atum laki angtan pensi bang jiputa than pachini po Bangso Free Coaching laki STR ke atuma phansi panong pilo Bangso Free Coaching kangpu pona mailong Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang si kachetong dun jalam do bonta akaprek arsik jeta sai ke do pokajo adular Karbiang Autonomous Council Education in Church EM Richard Tokbisi chitong dun lapen celebration with Unified Foundation Guwahati Dr. Jaffair Jai Lapen, Karbiang Autonomous Council, Principal Secretary CM Taro, Anparta UPSC, APSC, Coaching along Kachari Dunjia Risoi Jangatum, Chatongdun. News Text Report, Time News, Diphu. Beratam long, Diphu long, UPSC, Lapen APSC Coaching, third base of fun, inauguration of program, Tempom lo lake sponsored lake Karbiang Autonomous Council, Lapen. Joint collaboration with Unified Foundations Guwahati lapen la so director ke itom long Dr. Jeffrey sin la sidulo lapen putot la so a program afan pini pachun pamilong lo penang 250 students do la 250 student la tum request lo je la tum class stami dudun pami pen putot la tum dang itum long teachers dak do Maharashtra pen do Mumbai pen do la pen Delhi pen do teachers stami Telangana. Lasi latum kadogo besami nitum fan dak lasok coaching han ponpo lapen student atum bang kachuning rigila hello je nantum class bang bera nantum class duty first bang is to study nantum chepurhi pamera kidun pame thegra puthot ki bang jiar ni fan sami latum je UPSC, APSC, bangsi latung bong jong si crack lo, jong si latung pen pass jong si plus lo ponde itu afan, bureaucracy mana itu afan alingiti nang man pipen itu afan karbiang lo kam lo, tokonu long nani sami itu afan kam campon long po, lahelo main ko. Inauguration a program along Dr. Tuliram Ronghang, ake hai sinai chi tong dunia alam thidu bangsa melang li don sri along a program kaprek do ko pen join ni se alang le nang chitong dun ni den la so puthak alam the pen a job puthot ni li fansi nang toy dun si puthot integration pam milong lo la so coaching center ke especially non ke bangji UPSC APSC exam ke tong dun ya so mara tu ma fa 250 students do hala tu mang bong pen la dak ka sponsored ke na litum chini lo la ke Karbiang Autonomous Council pen with in collaboration with Unified Foundation Guwahati lapen ala so director ke Dr. Jeffrey Zedin lasi itum Dr. Tuliram Ronghang ake hai fan akiru pivek nangzi alangli ningkemi kemat hapen na joksi alang sona leadership ke do pen na joksi puthoni itum pinian ni samila son coaching center ke long lo lason akijoy pen study materials pen chenglo kado kawe answer me ke joy pen si tamlo jongsi hisap dam lo ponte per student lak inkoi lak ni puriji lalu pote 2 crores to say atangka la dang dam ji lasi council pen ka sponsor di lake Karbiang long
lapen West Karbiang Long so mara tu mafan 100 lapen West Karbiang Long so mara tu 100 la song bong pen 250 ke dak Diphu center pen bons lame lapuan ninggi me pen kiro bang du tunlo je Dr. Tuliram Ronghang asupo akleng amen pen mate ala asupo singdon Ronghang alang li tung 150 student atung fan ake joy pen je free of cost la so kone UPSC APSC je coaching a class ki dunia fan badui materials pencheng lok teaching staff pencheng lok afisan kemi singdon ronghang pen si sponsor po la so ning kemi kamatha pen a job jate je litum also mar unemployed also mar atum dak kone along a foundation kone unified foundation pen council pen ki patir pipon so a coaching center long UPSC APSC along kido dun also marathon fan anle long po kamatha pen a joksi alang litung matha pon lo la pen singdon ronghang ason kamatha pen a joksi menang ani tung fan klempon la so cycle long po sami akiro pilo la pen Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council alang li kamatha kamunti kata me Karbiang Long hot kapaching thur pon thekji paprang pon thekji kamatha pen joksi alang li kamatha pon lo la pen so under his leadership pen ke claim pon long sami ni tum hoi council kiza tum ni ex IEM hoi in charge education hoi sami alang li fans akiru pi part pi la hel Karbilo Charlie song ban samel so itu UPSC lapan APSC itu free coaching so program bilo kasi non jitu kibipon jitu Unified Academy Guwahati halat tumben sirap sila stame bilo lapan ke halat so haus stame Karbiang Autonomous Council has so jitu a program ke pachuni ban penana cerap dunolo pen especially has hot bangke select state level jitu advisory committee has hot ben si kado bena sponsor lo bosami pinani si ki matha jitu ningarong me melam mang lo pehlo halaso jitu funding mang men ke 30 to 40 lakhs ne pensi jitu state government bena picho bosame itum pin Karbiang Autonomous Council CM jitu ke matha ke me itum churu dam nahi la banga je hala anbe ke dorde bahal so student chok ke pas chok ke chok chei pu mathadam si mane council pensi to more than মানে 2 crores পয়সা যেটো ইনভেস্ট সিপিনি অল ওভার Karbiang 250 students ফানা তো মানে যেটো কেচালি দুনো আবার সাইদাং পিলো তাসি হালা দাগ নেলি এক্সপেরিয়েন্স আতে বলো দাংতে যে হাদাক যেটো গভর্নমেন্ট বা কিপিনি কো আনবা ফ্যাসিলিটি বাংকে হাসো বাংকে পিলো সামে স্টুডেন্ট তুম স্পেশালি স্টুডেন্ট তুম যেটো মেনলি তুম না যে কারবি যেটো লং রিয়া স্টুডেন্ট তুম কো আনবা সিরিয়াস এন নাই হালা বাং এন এদে হালা বাং ইসি ke matha dam nei bodolang psi batha amasi kon ma result ke minai tum dam me dat tilo hala soba etum kado eta thega mo je kapre state long pote competitive exam pote pini a hemle me abi tame railway station a light poza pini pini ani Karbiang Autonomous Council ba Karbiang district faman pe jitu NC sa famai tu pangbar sina NC lo ha so facility ave same year has to kan ke pas after that jitu Karbiang Autonomous Council ba so deng der phibang jitu ke first year ke pas bang ke bank free bolo the same year itu NCS bank ke pas bang 14 jon halai tu matham thina tabe hala daba hana hubida pitu the asi dak main ke nai mangke hala so students tum consciousness man seriousness bang nangi asi pini la so institute pen mod tamik lai ka do lam che thano je student tum class am rehti pini 250 students ajon si class ke bang si 50 jon me pote another 200 jon koson si ke pas jon la asi la so over sai mo pen em sartami ni tum hana thano je per student si 2 lakhs ke khorcha do whereas a kapre district la so over sai ave asi ni puthot da ST students especially Karbi student man ni ke dirgang tung ke juridung gang tung alam pan pehlo nang tum la so over sayon sil tum enu pa meka ke pote next generation itu man ala bang so nang sele dun ko ki nang chali dun de ko ilben itum ko an ma competitive exam ke pas nahi hala ani tum pas nu dai putini ni mata da asi ke bang ji ani la so jitu a program mission ben chali dun pa meka pen next jitu ke pas ji bang ke at least 50 to 100% pas pon pusi nili hin ben tame ning thi dun kardo Ulong nang tunong kacet tong kan pela Karbi riswe jang tu pandang liku pisi pathan betning ko. Chobar Peglo, media professional at Tumafan. Niltum Karbi Student Association X Ahin Ben. Pini labang so third batch opening for
UPSC APSC ละบางโซ opening ceremony ลองจะต้องเป็นตุ่มหนึ่งอารมณ์ปิกล้อปรางเสียหนึ่งอารมณ์บางเกอีจุ่มการเบียงลอง Thomas Council CM Dr. Julian Rong Hang ละเป็นอังลิสุโปอาลังตุ่มดักการบีอังลองเกโดยูดจุ่มพัน specially ดิละจุ่มพันโลเกชาลีจดพวกนี้จะ UPSC APSC exam สลองก็พอสอนสิเก crack ดุนเทคจิมาก็สอนสิละบางโซ exam ลองคิวดุนเทคจิมาปัวฟันละโซ free coaching กิปี250 students upon labangke ilitum ningarong parpikalam lo lapenitum carbisuin x atumen same alang lipan churolo lapen osuma atum phan jasme students atum phan netum encouragement ki pigang tum ke la hello la pusona war sai ke longa hot alang atum chaliun pe menang po lapen alang atum labang sowar sai bang chuenun thek pe menang po pamohet same ne speech long pulo dedication lapen sacrifice alang atum lifelong donang po lapen si alang atum labang so exam song crack on po lapen undun po pusi nilihin pending thelo lapen lage me parpik lo pusi Dakar Bengal Thomas Council phana choro parpik lo lapen non kechali dunia sumar phan samela nilihin pena encouragement la hello alang letum labang so exams ki ununji phan pulote alang tum ke chengsia bangke alang tum dedication donangi alang tum opportunity teknangji alang tum pirthe akaring mepen kopene movies ke lang tangho mobile long ke lang tangho kopene aporish padam tap entertainment tangho lai hua bang opportunity pedetsi alang tum study along Judgment importance pi thek nang po study along se judgment ang tum concentrate nang po dedicate nang po jong se lang tum la pon charli thek pulote alang tum la boso exam on veti pusinili ning the athebi ma el tum ajada endeavor ajada attempt ajada ka bori along stame etum apora bangke nangkok la pen song tha si ala ka hardship da do akisung da do aposi alang tum jong si la ka do ko ba ke ring me pen che ora ke charli na thu sung krung seta apology pi thek asonte alang tum la bonso exam pasun po la penetum karbeng long same no namat la pusona ka we pen komane mediset ke manang gi ba komane ke thedung officer manang pulote la alang tum charli pe mesi la itum district upon state upon nation upon same ali do po ang tesar la carbing long ben carbing long kadok ka we candidate bang haruni ra ba phuket belo song bang ben carbi khai la pen inglong so same carbi ben ka prek asan bang kondol only for ST nili tum ka chinia teng potela bangke only for ST kali SC same la di masa pen prek la tum do ta haisame maximum bangke carbi students ke ong lo carbi lo charli osomar sita ke ong lo 250 pe na bangke la lo